Ka Janita Pator ka walai skor ha sabling do higher secondary school mau ko yaw. Di yo ka fifth position ha result ka SSLC arjar arhonru. Wara pemi ne ka sngi ka embos. Ka Janita di yo distinction ga hakin totally ka subject hai wagi marks ko the poisons pa nyam hawi. Wai mon go ka kon ka bari Pator wa udai bor misten. Ki wana ka chno mau ko yaw. Wai upiyu ka u wan tay bok Pator ha usnem arjar arawi. Di yo ha ka second position ha ka SSLC hi. Nung kong siang mo yung balay wadi kukuya nga wadi yayo wai hagani ga benta te nung kong te man em siang ngai agi to wam em nong yo ti tangwa marsin kam te wat hadin ka tu kan ni te di siang ngai ka te da am te wat siang yo balay ki wa hayung sam kam tam le gino hikai wada yarap ki nga da insin nga wada munjo ekinga wala ikikat am go arteno ki daerah bagi wang ada pensinyal thok yang awat hadu untuk wa nagani ka wa yarap ki yang ada ye bha o pelai jingmut u senyal thok bhai kita kot o ye la o thok bhai exam yang ang kong de ka puno se you head dawa ta hay nang kong te kat wuto wa da lagi ya ko kom to exam that dangi itho cho benai January February te nang kong te kam te wat rap ye ga tlang te we ko we le ye ka ni ka exam da rap pen peri ka ni wi exam nang de pukala patan gi khajia te he te wat te rap nya us nyau tho bha ngam yu lu bha ke te ka kot asla yu ye pha yu tho ya exam Tapi jika ke subjek ke fisnya pi ko rap khor ke social science ye pi khana hai bon rukom snya chem saja jar untuk hal ke social science bon jat kita ki facts ki senam ki pertut bru kam no lai tre kam ngani ke perthai haga yang ke economics ke history waga civics bon rukom te upang kre anai to lower stang senam hi to kam te wat man am uman strict rate rutin yonga kre o kat ubyang por hi thio o ubyang por hi man am ya pat mit ra du kat te hi wat te kam jo hi kre kot a te man tang warap pelai jingmun o snyau tho o du yilu pha man yu tip sabo la ka lan jing li kat ka lan le yu ye pha o snyau tho ki tho bahai ki bun ki wa support to wat ai jing support nai to woro ki di rap lam gi wanga te kam te wat urok kulum hi ru jet ruam tu hobbies kam tu drawing the sketch black and white wa I antai thau chna kende wa absurd ka stream te hem by order ka science tang ye ka thong te am rai pha wa te ha score te man am school weeks man ha o hem benta ha ka essay ka extempore speech ka quiz wa ka debate te jo mi khamari o kam tu chegi block ugi district de job wah chisin the job o ha block nang tang ha district ha le yo I ta ha gini ga kisngi ga ne to ongi ka te ten ka perfection nang ki khana ga ni man ha ka em ka te ka jing bakla yong ki man am u ngam ye lo bhagi man de bele baklagi de e ki kinong snyau tho ba ki ong ke ni ki jing bakla yong phi to ki lat ki luti u ye phi open bhail de open miat yel de so ko wi le ngakwa o ye kina skor usliang gi utrang gi ye kete kani jing nang di start to wa ulai skor ka ni man go kam kete ko wat lai tang dep e te ngakwa o ki le usliang gi kam usliang o ye jing ikani ga jing nang jing start khanang bha yu ye I man bru dewa miat dewa sok hani perthai te hakate te man chin am wara chine o yagi notes kin hai kai to ki du kha chu kha jiak ye gi pen biang tanga de hem lang o bon la textbook he te hem kha jiak lyang ki am hi gi notes pachna danga le te kam te wat de pen lai jing mut bon ha textbook we ji snyal tho yong hi ke internet penam kampi open am kam o kha jiak One school nang kong the job pandap ki chu yong yirap u be pa da dini te the credit hi dap the credit the bam jamit the credit ke chiak dap the lai thi kam te wat job pai mit ra o am wara hi u nish tu pandap ki yong the credit card am te
keburom gunung kong soblai waktu lemem belai ni ki kamero mandi ngasnya ngo o ye kejengka ku gode e belai ke yung sem yonga hausnya mah jara ku wi lu kwan yonga di u betok tu te hakan ke senam le kan ke kwan kado yonga di un ku ya ka top 5 te kat kam kejeng yo luti yonga kat kam ka performance yonga ke pom record yonga một ngarang scam ba yo wi ku le bha tang wakatil le nang artetin bu u poi ko chakathom tu bijing pakre yong ka biang iki njong ye ukulam jong ye wang ye ka detip ku ye ki kamera yong ka leng ba kejeng e mesin yong iki begi pa leng ba kejeng ya luti ki payu para yong ka ku de lai chakmat leng ba kejeng kersian yong kinong hika yong ai waro tu de 80 met ban mesin ho ye rap ka te em won ka wan ka khubor wan ka wa phiu ni ya ki vi taban ki man be kamon rukom wo on chlor ye ki khon te ka khubor hi kam ka man be kwa o e swi tuan ki man be wa kam iki man be mhoi pendo lat ye ki khon kam iki man be am kam gi pa usli ye ki khon gi pure pu thi yong ki man hoi u sane e du ki no ka i le am yakti ka wa am bor wi rap ki u pen slor ye ki wat ubo ye ki le kapuste kumod bai men hoy pendolat pendoluti ki usekri ki hekti kejat upat usli ki man kesni ta ne liang phi kam pa wan hi em phiu ong charang ni te kamu do ngi des nyong u blai nei benta kini ki jingka khu na du ke khon kong wa ar wa lei wa so gani wa san kan kamu khana ga beintu ki jingka khu go da cerke te u blai thì nên đam lấy cầm yung tu yang ika cầm cái con kiến haga sungi yu so yung ka la kat human le la kat ho man uyo le muda hunu em lang ka hal dai kemen le uyo kemen lang ka hal dai kat man le mudu em ba ka tadi yang nei tu em lang ka kamu da kesani ka ki por dem te yi ti yo kada em muda yo u konsentrang kien udah bio kamu kena ke bentu te em kejak ketika jeng yolti warap mong hai ijing pula yang ka hapo kisnya meleman go warap korap kit khia go em ketika jeng responsible ne benta yang ka pure buti yang ka te em jeng yolti belum mala dan re ong na hadu ko ni ka kedan gosan em yolti kat upsia ketika top 20 di boy upsia andai jeng kerkuyong belakang nonton nei here hap go yung sem yongi te yo ketika bosan-bosan te yang ikam yung sem yang ngui le iki no hikai ki staff yang wa sondo ayas kondis ko mo yaw udah do yapki hagu open psia ite iu emaki segani kon yang iwo poi segani ke benta iwro kinong tre yang sondo ayas kondis ko mo yaw da berjisiongo untuk lembah yang kita ni ye gini ke kon yo ye gini ga nam ke brom kam jo le wanra wi brom ye ga school ye ga chnong ga thau hi ro wi te yo luti lengba ka jing kre chitom yong kinong he kai hagis ngi yo wan le nang mi chok ki khna na gani ke school jo wanra brom ye ga school kam jo le ye ga chnong ga thau kham tam ye ga yung ga sem yong ki ye ki smet te yo luti wa ki khna tu em hang ni ke juk utrangi ye ke jeng nang start kam ong ni kon te kam jo le em ki ke jeng ke klet ne ke responsibility nei benta kalau we gam ki bun singa jo ong i khono kan cheu kat ni nei benta kamen red men go wi to nong kong e mai kulai yang kulai trai kanda barang ba ke jeng ti sumar ko jong u ni la long kum ne benta ko mang long ai kulai ro ye phi lang ba jong phi la ban priang ne kana bor mo lawan sene presibun ne te halor ka jingi i jonga i jenita iwan school jingi class 9 marang idan te tang ki secondary higher iwan class 9 te nadu class 9 nadu bai wan nong kong hang te hi khamtam ma subject jonga ka jing khen ngayo i ba ide khna i ba smart ba paridon ke interest ka ba compare na ko ikna ke te bat kawai ngan ban ong khwa jong phi wa
im ju pep ka humok kat bangai humok mangah ka mathematics idon lang hang ne pela klini im ju pep bandam ban tho I pendam bar khoi ki humok ki banganga ngai ando kelas 9 hado kelas 10 ru te banong ta ka jingkerman bangan duk jingkerman bin iyo kamdana max ta kamdon re ngadon ni tang ba mentar idu tang simak iyo kenai khundai ta ngai ba hakiwe subjek ro kaju ki science ko subjek barabor iwan ban gli bin kan hikaya po staff room te idei ba 3 minute idei kena iba jai bedon ke borong ke akor bapur disiplin ke school but ngilai khme lenti ba in long ne gen ngilai khme lenti Kamut ki wei ki subject ru. Hakiwe ki subjek ro bar khot ye ki no hikai ki bedan to po staff room i juan clear be la idon kawai ke ba kham fair na ki wei long ba I ju clear be fi ka daw la don kano ka daw hakiwe ki subjek ru kala ban long hakro no kom I juan be ban clear ka daw jumi kiwai be activities mini ju penle school mo kiwai activities ki co-curricular activities example speech debate kene kita mana kene ngi penle man sedang ju penle mai iwan bisa khamat iyo bisa khamat kan kat ki bai sim benta iyo be makane ki bun bha ka prize iyo de mai ile ka debate iyo example speech iyo ta kat bai le iyo be ki prize Di la kata kadai kita ngajing simban tahap school ni pila yami ru sabar hagi. Sabar don hiki ba ele isa sim chat ki science I don hiki ba ni ele sabar Siki don ka to kan ngai yo he sabar ba sabar in the bo jawai ke district level. State level. State level I think empat layer mentah kan mentah ni kenya don menong kumne long ya baru khoi mde tang ka school ni mo to the whole state of Meghalaya kan baik ngayo I bakane kamtam kene kerja pemerintah kebun sin kana kendong ki kwa ban le chasor kumangi I mentah bakane kerja pemerintah padeng I ba ki kana anong kendong ru kila ba ban le kan te maong ke badan kam khamat ya kalong kena to ya tristong nang ta don la ka jong ka thong nang ta ka jim jong phi te sap ke no hikai nang tal pidon kano ka jing e bo pidon ndai bin sukun hala jong le na kinong kai na kano subject salit ban clarify ka daw jong phi